Hello, everybody. Welcome to our Wednesday Bible study. I want to greet all of our family and friends at Midway Sound Assembly of God, especially those of you who may be tuning in for the first time. We want to welcome you to our weekly Bible study. We praise God for every opportunity that we get to gather together and share His Word. And so we look forward to our study tonight as we wrap up our part 6 of our series today. So thanks for tuning in. Thanks for joining us. And we pray that God will bless us in our time as we study His Word together. Talo fatu ile pa il tato Ekalesia Midway Samoan Assembly of God. Malo level fa malosi malo futa wata. I may say for ile fa avanoino to taimi tato te mafuta ile ni fo ia fiafi ya. Wale o ino la fionga pa ia le tua ya. Te tono o manuia pe o to ile pule lo fo le tua. Ya le vi inga lave fa fo ile tua ono ia lave le o mafua nei avanoa. Tato mafuta i tato live stream ya awal tato tu spaia. Papito fo isma talo fo se warm finance smai. Le talo ianga le atu le tua ya ma fa manu ya mai le tua tato tanoanga ne yaso. Tono le amataina tato tu spaia se talo. Let's go ahead and start our Bible study in a word of prayer. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, yet again for another opportunity. Thank you for your grace that has brought us this far. Thank you for your love. Thank you, God, for your blessings, and especially this opportunity that you have given us and allowed us as your church to gather together online to study your word. We pray, Holy Spirit, may you illuminate the way, light the way, guide us, and help us, God. Lead us into all truths, Lord. And we pray, God, that at the end of this study, Lord, that we would apply it to our lives, that we will be able to walk in the light that you have called us to, Father. And so may you be with us, Father, in our study today. Bless me as I bring forth your word. Holy Spirit, guide and lead every step of the way. At the end, we give you all the glory and all of the honor. Le tula mato te mau mato tanwa tu le tua. Ile amataina fo ile mato tu spa ile ne yaso faftai le tua no le ne ya no. Faftai ono lo lo fa tu no. I mesi lo fa maoni le tua. Te ia ia mato. Olo fo ile nei fo itu la yaso. Ya I mesi fo yo to singa man via ye mato. Aftai atu tama ile ni awa no le talo afio mai oia nganga Paia te so swani e te taitai mai te fa manino mai ma fa iloa mai ma fa amala malama mai le fina ngalo le atua e ala ile afio Paia manuia mai oile mato tanoanga ne yaso talo le atua ia vea mato ni tangata poto e fa longo ma ana ilo upo usi sta ile me te fina ngalo ia ai una me uma fa fo ia tu ia te oile vi inga. Nei mea umo mātou le mala au atu le swafa manu malo Yesu Kiriso. Amene ma amene. Amen. Well, praise God. If you are just tuning in, you're right on time. We're getting ready to start our Bible study today. Today we're continuing our Sound Doctrine series. As many of you know, we are now on part 6 of our series here, and that is the Ordinances of the Church. O lo whaau pel tātou series lea, ia o se wainga wha Pentekoso o le nta upu whaavai le lei. O leo lo whaau pel tātou wainga lo nono leo tātou series, ia o Sauniga Paia o le Ekalesia. Pe on tam whai atu se teimo sola e lua Sauniga Paia tāua, e whaminatuina le Ekalesia, ia umana teimin tātou tanoa i le baptisonga le vai. O le aso lulu lefto o mātu sa a matei tātou tanoanga i le Sauniga Paia leo le whamantunga, ia po le Talisuaga le lii. O le aso la nei o le awha umai tātou tanoanga i le Sauniga mulmuli leo, ia e a tiri wha amalam lamai fo i le tāua fo i o le nei Sauniga. Last week, we started on the second ordinance of the church, and that is the Holy Communion. As we discussed in our introduction, there are two main services or ordinances that our church regularly commemorate or celebrate, and that is water baptism and Holy Communion. So last week, Wednesday, we started our Holy Communion discussion. Today, we hope to wrap up that discussion on Holy Communion in the hopes of really getting us to really understand the importance and the significance of this service, especially in the life of the church and the season of the church today. So today, if you have your Bibles, go ahead and turn with me to 1 Corinthians 11, verse 23 to 28. Cornito lo nam tau pe sumantasi fai upe lo sumantolu ia fangata mai fai upe lo sumalwalu ia o ile la mau tanto tu fai tau ia mo le tato fa malo si fo ne yaso mo cornito sumantasi matel tato fai tau mai fai upe lo sumatolu ia fangata mai fai upe lo sumalwalu mana ile su eilo tu spaia
Tatou whaitau whatasi ai. 1 Corinthians 11, verse 23 to 28. I'll be reading it from the New King James Version, and then I'll read it in our Samoan translation. Verse 23, For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. O a ufoi na o maua mai le alii le mea na o tu ina atu ai ia te oto. O le alava po na whaalatai na i le alii o Yesu, na ia tango ai le areto. O ia whaafetai, o na toftofi ai lea mawhai atu. I nā tango ia, i nā ai. O lo tino le nei o toftofi masui o oto, ia o to whaia le nei mea mawhamantunga i a te au. O ia whaapea fo i le ipu ina wa umona ai, o whaapea atu. O le ipu le nei o le whengai ngā fōu lea i lau toto. Ia o tō whaia le nei mea mawhamantunga i a te au, i aso uma tō te whainu ai. Au au aso uma tō te aia i le nei areto ma whainu i le nei ipu, tō te whailoa atu ai le maliua le alii, se ia fio mai o ia. O le nei, ai se ai i le nei areto, pe inu i le ipu a le alii ma le wha le te tau, e no fosala o ia le tino ma le toto le alii. A ia su e ifo le tangata i a te ia, i le ai o ia i le nei areto, ma inu i le nei ipu. Ia whamanuia mai le atua, i le whaitau ino lo nā whionga pa ia. May God bless you in the reading of his word. So once again here we are seeing another recollection, if you will, of the communion service being held or commemorated in one of the Apostle Paul's church plant, and that is the church plant in Corinth. And so here he's going through just, the basics of this service. And once again, if you really want to get technical, he's reciting straight out of the book of Luke 22 that we read last week. But again, we're looking at the essence of this service, the Holy Communion. O lo tātou talanoi le tāu o le Sauniga Paia leo le whamantunga, ia po le Talisuaga fo i le li'i. Lea lan tātou whaitau nei o le tustusinga lea l'apostolo Paulo i lona Ekalesia i Korinito. Ma lea lala o tātou vava aia ia o lea o tātou i loa i fo ia o se tasi leo Sauniga leo ua whaamanatuina fo i ne Ekalesia i Korinito. Lea la o tātou whaitau wai ia o l'apostolo Paulo la lea lo tustusi atu lana Ekalesia. Whaatatau i le whaingole nei Sauniga. Au nei ngalo i e tātou, pe ona tamu whai atu lewa yaso o Yesu ke riso lava ia na whaatuina le Sauniga Paia lea. Lea wata ua o le Sauniga, o le Talisuaga le li ia po le whamantunga foi. O le po foi lea na whamanatuina i foi e Yesu mo ona au so o ia le Paseka. Pe ona masani e tangata iutaia. Me alen tātou talanoa i vaso le ftoa matu. Sa tau mawhai e whailo atu ai le sootanga o le Sauniga leo le Paseka. Ia me le Sauniga lea o le Talisuaga le li'i. O le Sauniga ia le Paseka e ese mai le Sauniga leo le Talisuaga le li'i. Pen tamwhai atu vaso le ntea. O tātou ilo le Paseka o le Sauniga le na whaatuina i le atua. I le taimi a o iei le whanaunga o Israelu ai kopito. Ia le na tele tātou taimi talanoa ai le tutusa o Sauniga ia. Le lau tātou o nei lai le whamantunga, le o sau nei Yesu ke riso mona o soo, o lo whaamnatuina le Paseka, ai le o sui Yesu le wingo le whala o le areto lea. Le areto lea ta ua e tangata iutai le Sauniga leo le Paseka o le areto pōpua ngā, the bread of affliction. Ai le wa ai atu lau soo o sui Yesu le wingo le areto lea, whameina whawhetai atu Yesu o na tofi ai lea, ma tu atu loio na au soo ma whape atu i nā tango ia i nā ai,
o le sui leo lona tino. Le la o tātou whaitau ai nei, ua whaate ia I foi au so ia au tātou I loa foi o le amatanga leo se whianga inga fōua whaia Iesu mai tātou. Le lau ave ia le areto o sui le winga le areto leo mo I tātou wa ia tali tonu ma whātua tua ia Iesu. Ua avea ma le sui ia po se whaatusa foi le tino o Iesu Keriso. Le ngata I lea o le ipu lea len tātou tanoai I le Sauniga leo le paseka e lima ia pe telefoi nisi ipu ese e whaonga e whaatatau le nei Sauniga. O le ipu la lea na si e Iesu ia I tele au skola marawa o ma lato umolo a ina le upo le tua lato tonuina o le ipu leo le ipu le tongiola nena si e Iesu e whaatatau la I le e whaatusa la I le toto le maa moe lea I le whengainga tuai lea ngā vali e ia poua whaitutoa. Ina ia o mai ia le a ngelu lea o le a whaatau nuuina le whamsinonga le atua e taia ia ulu matua uma o tangata aikupito o whanaua tangata aikupito ai whamei a wawa ai atu la le a ngelu lea I le toto lea o le maa moe ua vali ai polo whaito o whamei ona sosopo ai la ia he will pass over. So pe o le ipu la lea whamnato I le toto le maa moe lea ai lewa sui Iesu I le taimi lea o le iona taimi mulmuli ma ona au soo ua whai atu Iesu o le ipu nei o le ipu nei o le whea ngai ngā fau I lona toto pa ia. So mea la nan tato tano ai fo I le winga o lea whea ngai ngā ia matau whai lawe wha matala atu le sootanga lea o le aso la nei o le la tato wawa ai toto a fo I le winga fo I ma le mafua anga I tatau ona tato celebrating ai pe wha manatu ina I le service lea. You know, as we tried last week, we try to make that connection with the communion and the Passover. The Passover is a different service from the communion itself, the Lord's Supper, but we know that in this Passover celebration between Jesus and his disciples, he infuses a new meaning to the Passover meal. Passover was a service or ordinance that was directed by God himself. In the book of Exodus, we find this in this service where remember it was when the Israelites were in Egypt, and this was when God poured out the last plague, and one of the things that God instructed Moses to instruct the people was to take a lamb without blemish, an unblemished lamb, a spotless lamb, a perfect lamb, and they are to sacrifice that lamb. They are to eat of its flesh after it's cooked, and then they are to take some of that blood and paint it on the doorpost. And so we made the connection that, you know, there was this bread at the meal of the Passover called the bread of the affliction. Jesus took this bread, and the disciples were probably expecting Jesus to say in the normal Passover service that this is the bread of affliction in remembrance of the afflictions and the troubles that the Israelites had to endure in Egypt. But Jesus says no. He breaks it, he gives thanks, he breaks the bread and he gives it to him. He says, this is my body. And so that changes this service to the disciples. And this service is very effective and more geared towards us who are coming into this new covenant with Jesus, those who believe. And we know that in this service, there are many cups that are used to represent, again, things that happened to the Israelites while they're in Egypt. But then Jesus takes one of the cups that many scholars say is the cup of redemption. And he takes this cup and he also infuses a new meaning. This cup, you know, once represented the blood of the lamb that they used to paint the doorposts. And here Jesus says, no, this is the new covenant of my blood now, right? That whoever partakes in this, you are accepting this new covenant that I'm making. And so that's what we really, you know, we're trying to make sure we understand this connection to the Passover meal. So it's different from the Lord's Supper, but it's still very, very important, especially in the life and the season of the church today. So the one thing, again, we wanted to make sure we understand Jesus himself institutes the ordinance service of the Holy Communion, also called the Lord's Supper, and it was on the very night of his betrayal. You can find this in Matthew 26, Mark 14, Luke 22, and here Jesus is celebrating the Passover. Now, one of the things that we wanted to make sure you understand, two services here, although both water baptism and communion both symbolize our relationship with Christ, they represent differing aspects. How so? This is how. Baptism is associated with the new birth or newness of life we received through Jesus Christ. So therefore, we only need to be baptized once. And remember, as long as you understand and as long as you know the commitment that you're making, once you're baptized, you're good. It's not every time you sin, you come and get baptized. Every time you make a mistake, you come and get baptized. No, one baptism at the very time that you fully believe and trust and have faith in God, at that point of your baptism, that should be
good. The act of sanctification is a process, and that's one of the lessons we'll get to. But again, you only need to be baptized once. In contrast, when we celebrate the communion, we celebrate it often because it reminds us of our daily need for Christ. Secondly, of what he has done for us on the cross. Tatou vavaila I Sauniga ia e ui lava o Sauniga pa ia e lua o le baptisoina le vai ia ai me se foi le whamantunga o se ata po se whaatusa I le tatou maftanga ma Iesu ai ona e se senga mea mua tatou lama le Sauniga mua le baptisonga le vai o le ata lea o le tanu mio o tatou o langa tuai ai tore tu mai le o langa fou e ala ia Iesu Keriso o le whaingala o Sauniga le e tasi lava le taimi lava te taltonu ai ma e malama I lo filfilinga le te whaia o le apaptisoina o le vai wa mantua o le winga le o le baptisonga le vai o le whai loa atu le lalangi ua au oi ma Iesu mea la le o le whainga o Sauniga lava le e tasi lava le whainga e le whaape baptiso e taimi uma e le whaape sui le Ekalesia baptiso le ai le taimi lava na e taltonu I ai le taimi na e talia ai Iesu o le taimi fo I te malama I le winga o le Sauniga lea ua baptiso ai o e tasi lava le whainga o Sauniga lea ai ese mai la le Sauniga la le whamantunga le Sauniga Paia le whamantunga e whaamanatu ele maliu o Iesu whaamanatu ele tongi ola na saunia Iesu e ala leilo na tino na whaamamoina o lona toto na whaamalingina o na o tātou umo tangatanga sala o le mea la lea ele e tasi le whainga o Sauniga lea a o se Sauniga e whai pea o se Sauniga e whai soo ina ia whaamanatu mai awane ngalo ia I tātou le tā ua o le tongi ola lea na saunia e le atua mo oe maa o le ese senga langa o le baptisonga le vai tasi lava le whainga o le Sauniga le whamantunga e whai so me ana e whai e o isi Ekalesia ia o a sa mua o isi o a sa umalava o a solulu ia e pau lava le mea ia so se taimi e whai le Sauniga lea ia tato manatu natu to ai le wingo le Sauniga o le Sauniga e whamanatu mai ia te oe ma oi o le mea lofa fua mai le atua le ola e whaavau e awane ngalo ia te oe e ai le tutongi le ana maliu ai Iesu mo oe maha whai masui mo oe maha o e peo se so that's the main thing is that difference is just how we celebrate baptism. We do it once. Again, when we come to communion, we're to do it often because it is to serve as a reminder of what Jesus has done, and it makes sense because a lot of us as people, we forget things. But here, it's a constant reminder. Don't forget because, again, this is the essence of the gospel. Had it not been for the sacrifice that Jesus has made, the atonement that Jesus made through his blood and his body, our salvation is meaningless. But we praise God because, again, the point of this service is to remember what Jesus has done for us. So let's look at the body of our verses here. We'll start from verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Le famele fai upo mua le tato fai tau le fai upo lusu matolu le tato fai tau o au foi na o maua mai le alii I mea na o tu ina atu ai ia te o tu o le apostolo Paulo le lo tala noa I lona Ekalesia le Korinito le mea mua I tato malamama famei Paulo o mea na maua mai le alii le winga whaamatala mai I e le ungi mea ngofu a Paulo fai a o mea na maua mai le alii le winga whai lo mai I o onga ma mea umalo o toa ia le apostolo Paulo le Ekalesia o mea uma e maua mai le li. O se sina whamnatu ia e tātou, so se taimi tātou te tūa ia o ina le upo le atua, a ule o tātou poto mana ata mai, o mea na tuu ina mai e le li. Say amen? For I received from the Lord is a reminder to us that Paul is not just sitting around and making up things. He's not sitting around and writing his own things. When he's speaking to them in terms of this service, this Holy Communion, he's saying that this is what I have received from the Lord. As a reminder for all of us, make sure teachers, preachers of the Word of God, that we're not teaching our wisdom and our knowledge, but we teach what we have received from the Lord. That's why whenever Paul writes his letters, you often hear him say, an apostle of Jesus Christ. In the beginning of his letters, you'll hear him say that. He's not saying that to flash his title. I want to make sure we understand that. Some of us love to flash our titles, but or put our titles up there and make sure we're all about the title, but we're not. Paul is not about the title himself. The reason why he lists his title as an apostle of Jesus Christ, he wants to make sure that everybody knows that what he is teaching is from the Lord. That yes, he is an apostle, but not just any apostle. He's an apostle under the guidance and under the authority of Jesus Christ. O I la le tatou wava ai fe me na o maua mai
le li o le tamawhai le apostolo Paulo e whailoa atu le ai e leo sa opule e leo se upu mai a te au o le mea leo te fola atu ia te o tou mea io te o atu ia te o tou o mea mai le li. Mea lana a eva va ailai tustusinga uma le apostolo Paulo e masangia ona a mata ia tustusinga apostolo Paulo o ia o Paulo o le apostolo o Yesu Keriso o le mafu anga le fa pe o le fia fa ali o lona tulanga langa ia ni sa tau e fia lava e fa langi ia le tulanga ia po le kofi fo ia ale mele ele o tam fai Paulo e fa ilo atu la langi o le ia langa tofi o le mele fa ilo atu ile fa opunga apostolo Yesu e fia na o apostolo Paulo fia malama tangata o na tustusinga ia tusi atu le Ekalesia e le o lalo ilona pule malana ia lava poto male ata mai a o lalo le pule anga o Yesu Keriso lang leva me apostolo o Yesu Keriso o le lai fa ilo atu le Ekalesia le tusi apostolo Paulo o onga ma mea uma ia maua au o mea mai leli o lea foi o te o atu i lalo le pule anga o Yesu Keriso o ia o le ao le Ekalesia. Jesus is the head of the church. So whenever he speaks of his apostleship, he's not trying to flash his position. He's simply just stating the facts. I am an apostle, but I am an apostle who is under authority. And I want to encourage us that, being leaders in the church, especially our leadership team, I tato ainga taitai na ole whaamanatua tua e leo le tofi le mea taua. I tato malamalama o tofi e wa mafua ono le alofa tu no Yesu Keriso le ngatai lea o le pule anga leo Yesu Keriso o ia o le ao o le Ekalesia. So mea le mana ia ele whamtalanga le apostolo Paulo le whaamnatu atu le ilanga Ekalesia le koronito le ai. E leo ngi mea yo ke alua koe whaukuai o kongi o aua ia mea nga ungofu mawhai. E whamea o mea na o maua mai le li. Things that I have received from the Lord. So he's not making this up. He's saying this is what I received from the Lord. And then he goes on to speak that the Lord Jesus on the same night, he was betrayed. O le po lava le na fa'alata ina Yesu. Tu sa lewa to a reference el apostolo Paulo le po le na fa'alata ina Yesu. O ila e mantua le taimi tonu ale na fa'alata ina Yesu. O le taimi le na whaia ia le whamantunga leo o le Sauniga leo le Paseka ai whai tau ai pe untam whai atu le maua le tusia Mataio Mareko ia whapea foi Luka Mareko sulfa Mataio lusu maleono Luka lusu lua e te whai tau ai o i fo le Sauniga lea o le Paseka o i fo ile na whalata ina Yesu e yuta so mea la le e manaia o le alu sa o l'apostolo Paulo i le upo le atua mea na tu ina mai le lif mai o le po lea na whalata ina Yesu so the same night he was betrayed Paul here is again pointing at a direct point of time. The night that he was betrayed. If you read in Matthew, Mark, and Luke, where this service is repeated, you will see that it was on the same night that he was betrayed is the same night that Jesus instituted this service. It was the same night they were celebrating the Passover. And then we get to that next line. He says, and he took bread and he gave thanks. And I want to pause here because this is another important principle here. Sorry. Well, the principle when you look at it, it's very clear. It's how you are to partake the service, the kind of position that your heart should be in. It says here that he broke the bread and he gave thanks. E o lelo tamu fai ia tala no atu apostolo Paulo e fai lo atu ai le nganga e tauna talia ina ile Sauniga lea. A mata Yesu fa mai na ia tango a reto ma ua ia fafetai. Ele fa mai na watu lo tu fa lo fa mai ua ia fafetai. O le nganga le tauna maua tātou so se taimi tātou te nofai I le talisuanga le Sauniga leo le talisuanga le li e te tau ona maua tātou le nganga fafetai. We need to have this heart of thanksgiving, this attitude, this attitude of gratitude, if you will, where we need to understand that this is just any service. We need to be grateful, and not just grateful that you're getting this, this piece of bread, but grateful in understanding that this piece of bread means more than just, sustenance alone. Especially in the physical side, we know that this piece of bread represents the body of Jesus. So on the spiritual side, it represents our eternity. That once we believe in Jesus Christ, these elements represent what Jesus had to endure so that you and I can be saved. So it represents our
our eternity with Him. And so in a sense, there has to be a heart of gratitude. E ta tau I tangata uma ta liaina le areto ma le waina le wa fai masui, pa wa fai mawhaatusa I le tino ma toto Yesu. E ta tau I tangata uma ta liaina ia mea ia, e tauna maua la tau le nganga whawhetai. We have to have a heart of gratitude. And when we talk about a heart of gratitude, it's not just an expression. Elena ole tau tala iai, ai te tau ona whaatino ina, e tau ona whailo atu ai. When we think of Thanksgiving, it's more than an expression, but it is a conscience. It's being conscious of the benefit that is being received. In other words, it's to be conscious means to be aware that you're not taking this blindly or nonchalantly or without care, but you take this with an understanding, a complete awareness of why you are partaking in this service. You are thanking God for what He's done. Melale ia taua ia tātou e maua le nganga whaftai lea, lango le nganga whaftai, e le ngatala tātou tautala ia, au se tangata e malama lama le lei, o se tangata e manatu totoa, I le tāua le nei Sauniga, o le upu moni lava, ana le se noa le mea le, ana le se noa le alofa o le atua mo e mao. Ana le iai le tongi ola na saunia Yesu mo oe mau. E le au ngā le tātou o mai asa umatapua I le atua. E le au ngā le tātou whaolatanga. Awa maua tātou le whaolatanga ono mea ia. Me le tā ua I le Sauniga lea. O le toto ma le tino Yesu Keriso. Leo wa maua tātou le whaolatanga. Mea la na tātou manatu ia e le manatu whatauwa. O tangata e maua le nganga whaaftai, e le manatu whaatau waa le nei Sauniga, le ngata I lea, e whaalo iai, e whaia fo I le nei Sauniga I le awa ma le mingao. O tangata e malam e le songa whaia, e le ai wha le tatau, e teimi tatu tatanoa I le wingo nafa upunga, ai pe o le mele tauna iei o le nganga whaaftai. When we look at the theology and the church custom, sometimes the Lord's Supper, especially within the Roman Catholic Church, the Lord's Supper is sometimes called the Eucharist. And the Eucharist is basically the Greek word for this term here, to give thanks. And the idea there is to make sure that when you come to take this service, that your heart is in the right place, that you have a heart of thanksgiving. E le Sauniga lea ua tele ona masani e fo ia mesiale o le isi whaupunga le whaonga e whaatitau le Sauniga lea o le Talisuaga le li e whaonga tele le loko pope lea o le upu lea o le Ekalesia, o le Ekalesia la, o le upu e lengi le whaongai I le upu le whamei ua whawhetai atu Yesu, le winga le upu la le Ekalesia, ia o le anganga whawhetai, o le whawhetai atu I le atua, o lisi mealana ai whaalongolongo I le lotu pope po lotu kataliko, ia I teimi whaonai la tau ia le upu lea, e whaatatau le Sauniga lea, o le winga monia o le upu lea, o le anganga whawhetai, ia maua e tātou lea nganga whawhetai. Nanga iai teimi tātou te taliaina I mea, ai leisi a nganga whawhekai. O le kangaka I le whawhekai, o le kangaka lea whamaulunga, lea whapea ia, lea lei, lea whapea ia, lea maua mea uma, o le kangaka e whawhekai, e kalia ma le loko maua lalo. Langa I malam lama le kangaka ngā, anga le iai le tongiola lea, ana le iai le tongiola Yesu, le maliwa Yesu mo oi mau, e le maua tātou le whaotanga, e le malam lama fo le kangaka lea, o le kokongi ai o le angasala, o le oti, ai whawhetai a Yesu. Whaaftai a Yesu lewa e leo oti kako o le me kakau ia I tātou tangata sala uma I le atua toa ai whaaftai lona lofa tu noa lewa wa awina mai lona alo pelo Yesu Keriso e whai masui mo o mao. So again, the Eucharist here, that idea of giving thanks, it's that position of the heart. Anytime we take this service, and I want to encourage you, I know this Sunday coming up, we're going to be partaking in the Holy Communion. I want to encourage you, make sure that your heart is in the right place. We're going to get we'll talk a little bit more in the position of the heart and how you're to partake of this, but just where we're at in our reading here, make sure we give thanks. Just as Jesus took the bread, it says that He gave thanks. After He gave thanks, our next verse is that He broke the bread. And after He broke the bread, He passed it out and He said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Ona toftofia I lea whame ona umana whaaftai Yesu, ona toftofia I lea mawhai atu I nā tangoia, I nā aai. O lo tino le nei ua toftofi masui o oto, ia whaia le nei mea mawha mantunga I a te hap. E manino ala I opo Yesu.
I le whaatuina o le nei Sauniga Paia, e manino ai upu Yesu o le Talisuaga leli o se ata po se whaatusa I le whiangainga fou lea e ala I le toto Paia o Yesu. E whai foi ma whaamantunga I le tongi ola na saunia Yesu mo e maha. Ai ia e senga I taltonunga o le awai o Yesu I to tonu o le waina ma le areto. E ia e senga I taltonunga I mesaia Ekalesia kerisiano ia I lo pope loko baptiso ia ma loko fo ia tatou ia le whapotonga le atua. E ia fu e senga I taltonunga lea I le awai o Yesu I to tonu o le waina ia ma le areto. You know, Jesus is the words of the institution of this service is very clear that this meal serves as a symbol of the new covenant and as a remembrance of his death. However, the nature of Jesus's presence at the supper is disputed. In fact, this was the central point of division during the time of the Reformation between Protestants and especially the Roman Catholic Church. And I'm going to explain to you, it's the idea of how Jesus is presence within the elements. O le awai o Yesu I tonu o le waina ma le areto o ila e ia senga I taltonunga ai meisa ia Ekalesia kerisiano ia ma lokpope lo baptiso ia mtatou foi la Pentecosto e ia winga ese ia lela atam fai fa malamlama tupea ina ia tatou I loa ai o le senga mua lea o le awa onga lea ta o le transubstantiation substantiation, man, that's a tongue twister. Anyhow, transubstantiation teaches that the bread and the wine actually become the body and the blood of Jesus. Okay, so make sure you understand it clear. It's the teaching that the bread and the wine actually becomes the body and the blood of Jesus. When did this happen? Now, the Roman Catholic Church, this is their traditional view, and it's at the point when the priest says certain words in Latin, and the words is meaning, this is my body. And the belief is that as soon as the priest utters those very words, this is my body in Latin, their belief is that the elements literally becomes the actual blood and body of Jesus Christ. So o le mele o le transubstantiation o le awa onga lea fe mei le taimi la e aluatu ele pātele e whai le Sauniga lea ia ma whai atu loa ia whaupunga whaalatina lea e winga o lo utino le nei fe mei o le taimi e tautala ai pe whai atu ai le pātele le upu lea o lo utino le nei o lātou ataltonunga e li liu moi ai loa ia le a reto ma le waina lea I le tino moi ma le toto moi o Yesu Keriso o lātou a le taltonunga le winga lo le transubstantiation I le taimi e whai atu ai le pātele ia o lo utino le nei I le ngana whaalatina ia whameila ia o le taimi e whai atu ai le pātele upu ia o na li ua ai leo le wainga ma le areto I le toto ma le tino mo o Yesu Keriso lātou le taltonunga o le taltonunga le e afoi o leo lo whaawau pe le lotu pope I lātou taltonunga ia o le tino mo I ma le toto mo o Yesu Keriso o le transubstantiation o le isi vaenga o le consubstantiation Rupule le consubstantiation ia le awa onga lea e awa o lātou le aila e mo I lava o le areto e le liua le areto o le wainga foi e le liua foi le wainga ai I le whaatuatua I le whaatuatua o lātou whaatuatua le ai o le tino mo I lea ma le toto mo I leo Yesu Keriso e ala le whaatuatua ai e le aise swinga I le areto ia ma le waina e tu mawala areto tu mawale waina ai tātou te talia ina ma le whaatuatua o le tino mo I lea ma le toto mo I leo Yesu Keriso o le awa onga langa o le consubstantiation. Consubstantiation teaches that the bread remains the bread, so there's no physical change. The wine remains the wine, but by faith we believe that that when we partake of it, it actually becomes his body, it actually becomes his blood. Now, this is a teaching that's carried on by Martin Luther. And then we have two other that, again, we'll just briefly touch, and it's just to help you understand this issue if you ever come to it. John Calvin, we know from the Calvinism group, he teaches that Jesus' presence, right,
is in the bread and the wine. It's the real thing. So it's a spiritual but not physical thing. So it's kind of in line with consubstantiation, but instead of by faith, they believe that it's in there as in the spiritual sense, that the bread in a spiritual way is Jesus's body, and the blood in a spiritual sense is, or the wine, I'm sorry, in a spiritual sense is the blood of Jesus. Calvin, ya o la Calvinism, o la toa o nga le ai o le tu whaleanganga, e wawa ai fole le e mo I lava e le liua le areto e le liua fo le waina, ai paule mea o lo o iai le tino whaleanganga o Yesu I tutonu le areto, o lo o iai fo le toto whaleanganga I tutonu o le ipu waina lea. So o la toa o onga le o le tu whaleanganga. Ai to tasila le tangata le ngoia Zwingli, Ulrich Zwingli, ya o le sile tangata la wiloa foi I au skola o tu Paia, ya malao ina lupo le tu ya so ya o lana ia tal tonunga ya e laini mea I o le whaleanganga, le fuise mea le o le whaatua ya e le liua foi le tino ia le reto ma le waina I le tino ma le toto Yesu au le aonga ua na oni whailonga e whai ma whaatusa I le toto ma le tino o Yesu Keriso. Ya pe ona I mea nai fsoswani atu ai o onga ese na a ola le taimil Sauniga lea e tu tusa umatato I le whaingal Sauniga a ole a wai o Yesu I tu tonu a reto ma le waina o ila ese tato transubstantiation o e mo I le liunga o le a reto lea male waina I le toto ma le tino Yesu Keriso. Consubstantiation le liua le falawa lea o le areto lea ma le waina ai ono le fatua tua wa tato taltonu ai o le tino moi male toto moi Yesu Keriso ia male o onga John Calvin le ai le peke fatua tua ai pele ai e ai le tino Yesu faleanganga I tonu le areto e ai fo ile toto faleanganga o Yesu I tonu o le waina o le onga Zwingli le ai o na o whailonga e le ai se meo se whaatuatua e le ai le toto whaaleanganga po le tino whaaleanganga o Yesu ua na o ni whailonga e whaima whaatusa I le toto ma le tino o Yesu. So mea le tu ina atu ai ina ia o atu ma whailo atu ia winga ese ia ma whaifo ina whaista tatou filfilinga po feo le me tatou te talia ina ia le tatou taltonunga foi I le whaingo nei Sauniga I le awai o Yesu. Scripturally, we understand that the bread and wine, they're not just mere symbols, but they are powerful elements that eloquently speak of Christ's redemptive work at Calvary, of the fellowship of the people of God in Christ, of the coming day when the redeemed people will gather in the presence of the Savior at his final banquet in heaven. What are we saying? I believe that scripture is clear here that the bread and the wine are emblems. They're symbols, not just any symbols, because some people had a hard time accepting this term symbols because they think symbols means, it diminishes the significance of these elements, but we don't believe that. They're still symbolic, right? And if you look at the Bible, the ceremony of the communion uses bread, right, as a representation of the body, and uses the fruit of the vine or the grape as the emblems to represent the blood of Jesus Christ. Now, this isn't new. If you look at the Bible, Jesus often uses symbolism in his teaching. When you look at John 15, verse 1, Jesus says, I am the vine, you are the branches. Now, we know that he's not a real vine. He's not, we're not real branches, but Jesus is using symbolism to understand the necessary, the necessity, of being connected to Jesus Christ. Just as the branches are connected to the vine, the only way that these branches can grow and continue to produce fruit is to be connected to the vine. So that's the principle there. But again, Jesus uses symbolism to help us understand this important principle of being connected to Jesus Christ. Tato vavai ia o ongo Yesu e masanyanga whaonga Yesu ia whailonga e whamatala ia se principle foi po se ao onga o ngā mo tatou. Lela ai maua I le Ioane sulima whaipu mua mua tatou masani e whamei Yesu o nei o le vine moni a o tau o la o le vine o le mele tamu hai atu ele whaapeo Yesu o le vine moni o se vine moi o se whamtalanga o se
whaatusa foila ele ia malam la malonga le principle ole onga le Yesu e whaonga le whaatusa lea o le tāua o le tato pipi I mau I le vine o le tāua langa a le pipi I mau ia lau le vine e iua na pe la au ma pa uese ia le la le ma pa uese o le tāua le o onga le Yesu o le tāua fo o tātou ia e tatau o na tato pipi I mau ia Yesu Keriso le ua whaonga Yesu lea le whailonga o ia o le vine moni o toa la o se isi tusi le tato o le isi whataita inga e maua le Ioannes fulu whai upeiva whai mei Yesu o au nei o le whaitotoa o le whaitotoa I le whaolatanga le winga I le whapeo I o se whaitotoa moi ai le fo o whao ngā Yesu se whataita inga po se whaatusa e whailoa atu ai e le ai se isi e mawhaina ui atu I le tama langa ngai wala toa ui atu le whaitotoa o ai le whaitotoa o Yesu Keriso. So again we look at John 10 verse 9. Jesus says, I am the door of salvation. In other words, no man can come to the Father except through the door. He's not saying he's a real door, but again, symbolism to explain that he is the door to salvation. Now I can keep going on. I'll just, again, John 10:11, Jesus says, I am the good shepherd. Ioannes fulu fa sultasi fa nga fo ia le fataita inga le fa me o leo ma moi le lei. Le ngata leo Ioanne valus fulua fa me o le mala malama o le lalolangi. I am the light of the world. Again, symbolism, right? We know that the light of the world, it shines bright in darkness. O le mafuanga o le mala malama ina ia susulu watu le mala malama I le pongisa. Again, he's using symbolism to explain him. And then of course, John 6:35, he says, I am the bread of life. O nei ole a reto ole ola. Lelo talanoa ya Yesu ya te ia. Le winga ta mai o le foi whaongai. Again, what does it mean to be the bread of life? Bread often represents a sustainability. It's what sustains us. It's a representation of food. Anytime we talk about bread in the Bible, it sort of represents eating in the sense that we need food to sustain us. And here Jesus says, I am the bread of life, meaning I can sustain you spiritually. It's reminiscence of when Jesus was talking to that Samaritan woman. Remember, she was at the well and he asked for a drink and she's like, oh no, Samaritans and Jewish people, we don't mix. And then what does Jesus say? If only you knew the water that I have could satisfy you. So in the same sense, Jesus is not saying he's real water, but he's using symbolism to say that I will sustain you. If you only knew that the one who can sustain you, right, was here, then you would ask me for a drink. So again, the idea is symbolism, and we look at that. Remember what Jesus said when the devil tempted him and said, change these stones into bread. What does Jesus say? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So again, we're talking about bread as the symbol of sustenance, but here Jesus saying, I am the bread of life. He's saying, look, I can sustain you. So, o neo le areto le ola, ita mailanga masanya leo le fatusu le areto, ile tu faltino le areto I representinga ya me tau mafa, ile soifua la tangata ola ia ilalo nei lalo langi, e mana o mia le mea ai, ina ia fa malosia ai, ma mau le soifua maloloina, ai le la watato ilo o le feta langa Yesu o io le areto le ola, ile tu fa le anganga, o Yesu fo ia, na te fa malia ina tato I mea malava, e le la fa me o io le areto le luinga ya e ke le koe fia ai se isi mea a wa lava Yesu e whaamalia ina oe o I lava Yesu a leo whaonga Yesu le whaatusa. So mela le tam whai atua I nai maui o tu atu e whailoa atu ai o le tātou a vava ai le Sauniga le whamantunga o le waina ma le a reto ua na o le whaatusa. It is a symbol, not just any symbol, it's a holy, sacred symbol. We're going to look at that because there's a few things that I want to highlight at the practice of the supper. Ia nei meia fia tuina atu e sosoania tuai I le whaatinoina o le tato Sauniga Paia lea o le Talisuaga le li. Because again, au nei tato whapea ua nauni whailonga whaatauwaa leai o whailonga tahua. E iai fo ile awala e tato te talia ai nei mea. Ia ole mea la nao le awha umatu ai le tato au tuspa I le aso nei. We're going to end with the practice of the supper. O le whaatino ina o le talisuanga. Just 4 things that I want to share with you to help us when we partake of this service. Number 1, frequency.
And I'll explain that. Number one, frequency, or how often. Is there a limit? Is there a number of times that you should do it? O le mea mua pe whaafia o na whaile nei Sauniga. Langa e o fo ia mele is e fo tatou. But I want to just start off with this. There's nowhere in the Bible, there's no direct scripture that suggests how many times, how often this service should be done. Ele ai se mautus pa ia whailo mai ai, ia whai aso sa uma, e wha pēr mai foi pe whaafanga whai, pe whaatasi na whai, ele ai se mautus pa ia e manino le whailo mai ai, o le amount le, po le whai numero le, e te tau o na whai Sauniga le, tausanga po le masinga po le vai aso. A tatou whai tau le mua koronitos fultasi whai upo e luas fumuleo, e manino ale le whai upo le a whai mai, a wā o aso uma tau te ai i le nei a reto. O ngā le lainga ngā, a wā o aso uma, e leo whai mai pe fia ni aso. O le mele tam whai atu ai, e le tā ua pe fia le whainga. O le mea tā ua, o le taimia te whai ai, aua e te manatu whaatau wa ai ai. Aua e te ai mainu wha le tatau. Ia e loa, so se taimia whaatau nu ai pe whaatino ina ai Sauniga le, o le mea tā ua, ia matatu ai lo noto atua. Ia e alu watu ai malea nganga whaftai, pe o mele tato tano ai, have an attitude of thanks. What's important here when we read 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. For as often. It's not indicating how many times, do it every Sunday, do it every Wednesday. It's not indicating how we should do it. But what the highlight or the main point of this verse, as often as you eat this, it's telling us that when you do this service, however many times you want to do it, when you do it, make sure you do it in a holy and pleasing way. Make sure you honor it and bring no dishonor to this service. Ia whaatawaina. Awane I manatu whaatau wa Sauniga le, e leo tau mai ipe whaafia na whai, langa o lupu mone lawa ia, I tātou lawa ia midway, e tasi lawa le whainga, I lea sa mua uma masinga tai tasi, lea life e alua ia tātou proclaim whapena, e ise Ekalesia e whai aso sa uma, e ise Ekalesia e ta ilua le masinga, ia iso Ekalesia ka ilua le kausanga, ia o ise e whai fo ele ia solulu fongo talo, ai o le mele tam whai atua, e le tā ua le whai numero, o le me tā ua le whamei, a wā o aso uma, le winga lai tau mai I so se taimi e whaatino ai, a whaila o sa uma, a whaifo ngā o le sa mua le o le masinga, o le taimi e whaatau nu ai pe whaatino ina I Sauniga lea, ia o tō whaia ma whamantunga I a te ia o tō whaia ma le loto whawhetai, ia o tō whaia ma le loto mawalalo. Awa nei whaatala le, awa nei tātou whaaleao ngā ina, ia tātou whaia ma le ava, ma le mi ngāo e te tau ai. Langa e tā ua mea ia tātou te whaia. Langa peo tam whaia tu la matanga o tātou Bible study, anga le ai le maliwa Yesu e le aise au ngā o kako whaolkanga. Ai ono le maliwa Yesu mea langa awol kako mai whaakau wa alkai me whai Sauniga. Awol kako ma ngaku whaakau wa, langa lisi le whaala wala wala whai soo. Le nga maue o leo whai wha mai nga maua whai whangaunga Israelu. O le mea leo whai soo e a mata ona le kea ai le whainga. O a mata ona wha le kea iai, o a mata ona manatu whaatau wa, se langa o whai soo. Wa avea ma se mea pe wo kau le kea I le whainga. An mea le tam whai atua I le kili e whamei o aso uma taute a ai. Ia o tō malama. Ia o tō maua le nganga whaftai. Aua ne ngalo iai tātou le tā ua o le tongi ola na saunia Yesu mo oe mau. As often. You know, and even suggesting as often. I mean, as often could be anything. It could be more than once. It could be, but again, the main point here is when you do it, make sure you do it in a way that honors God. Because we're going to see that, man, anybody who dishonors this is like someone who tramples over the sacrifice that Jesus has made for you and for me. And we need to be careful. We need to be careful. That's why Paul says examine yourselves. And we're going to get to that. What it means to examine yourselves. But Paul is very clear. Examine yourselves before you take the elements. So every time you take the elements, so se tai me fai e Sauniga le, fa me tala le fautuanga la apostolo Paulo, su e fo oi ate oi. Le winga awole songa oi ai. Awole avia fa pe le me masai, yang avavele ia su e oi. O le Sauniga ta pena atoto ai. Mo tatou ala Ekalesia le o tatou ilo o Samoa mo e fai ai.
le la o mai la sa mo November o le fai fu tato fa mantunga fa mon mole e ke le kwa e sa ungi fo le mai mana tu natu te mi la fa tonu wai le nei vai aso ato I e mana tu natu ai ia mau le nganga fa tai mana tu natu le tong yola na saunia Yesu mo oima awane ngalo ye tato. We need to remember what he's done for us. So the frequency, there's no set numbers. Do it as much as you need to. But when you do it in reverence and in honor of God. Number 2, administration of this service. O tangata e angava'a, o tangata angava'a e taitaina ya le Sauniga Paia lea. Ia o tatonunga la o mwana o whaiwhi au. Me se lava lok pope wana o le pātele. A iei isi Ekalesia ia o whatanga ia latoa o au. Ia po sui whaiwhi au, ia po nisi fo o la o whainga luenga. Ia a iei lava le, ia nisi e tauwhi mau I tangata lea e mawhai ona whaia le Sauniga lea. Wana o le tangata lea po se whaiwhi au whaauina, le ordained minister. O se whaiwhi au whaauina, o se whaiwhi au fo'i o lo o masani le fola ino le upo le tua. E ta me I o latoa tal tonunga e reserve ia le whaingo le Sauniga lea I le whaiwhi au whaauina lea. I la istal tonunga e whaamamafa ai. E lua ia mafuanga I e peo na tauwhi e nisio o tal tonunga po Ekalesia I le vaenga lea e whaia lava na o le whaiwhi au whaau. 2 main reasons is number 1, o mea mua ina ia iai le whaaloalo. Ia whaatawaina, le winga tawa I le se tulou lava, le loke vale seisi ia le Sauniga lea. Le kuua se kangaka le o mauti no e tu mau le upo le atua le o stangata o ina le upo le atua e tu wai tangata le e represent fai masui o Jesus e tangata foi le loa fai le Sauniga le I le ava ma le mingao e te tauai I le whaaloalo e te tauai langa le o se Sauniga whaatatia fuas ai o le Sauniga Paia mea nai tau o le Sauniga Paia mea la lea I le Sauniga lea e pe o le mea ngai reserve ai loa mo whaiwhi au whaauina o na tūlanga leo o le elevatinga I le o se Sauniga fula e le pe o isi Sauniga o le Sauniga e tāhua langa pe on tamwhai atu o le ale mafuanga e tāhua ai o le maliwa Yesu le na tutongi ai le tatou nofo sala ia po le tatou ai tālafu ina uanga sala uma tatou ai le la o tatou ilo e mea lana I eise Ekalesia ia e leilava ai whai e le whaiwhi au whaauina whaiwhi au tausinuu whaiwhi au lea whai ele Ekalesia o la tau fo ina tatununga le ngata I lea e lea ia se senga o le Sauniga lea ma le tala leo Yesu ke risa leo lo o fola iaso taitasi e winga lai tau mai I tal tonunga a whau tangata lea fola ina tala le e te tau fo tangata lea o na whaia le e anga vaa fo ila tangata lea I le whainga o Sauniga lea ai pe o se sosoania tuna some people they hold to the principle that a recognized ordained minister should be the one leading the service generally for 2 reasons. Number 1, to ensure things are done decently and in order in a corporate worship with the supper being carefully and reverently administered. So again, it's more so just holding a respect, for this service. Some of us may think, well, what does that have to do? Well, if you went to any high official, let's just use the President of the United States, and he's getting ready to hold a banquet, I don't think because of his position and them wanting to honor him, I don't think they would just hire anybody to do it. There are specific people who will set up this banquet, set up this party, and who will serve this party so that the President, in the same way, it's that level of respect that when we do the Lord's Supper, right, that we treat it with that reverence and that respect, that there is a certain amount of people, not to say that these people are better, but again, it's just holding reverence to this service. So I hope you understand that. Secondly, since the supper is a reminder of the death of Jesus Christ, don't forget, in a sense, that's the direct picture of the gospel of Jesus Christ. Anyone who's preaching the word of God should also be the one administering this, ordinance or this service. So again, we don't want to get too tied up on who can do it and who can't. Look, as long as we understand that this service is done with reverence, but for now, especially traditionally and even in our church, we align ourselves in the sense of being respectful, in the sense of holding this service high. It's it is we hold to the supper being commemorated or administered by an ordained minister. And so again, that's just to
I hope you understand. It's not against, oh, someone's better, someone's holy. No, it's just out of reverence for this service. Number 3, who can partake in the supper? If you are, the one thing that I want to highlight here, this is clear, this is straightforward. If you are not a believer, you should not partake in this service. Okay? I'll just say that straight up. Fai o le mea mua mua langa le whamei o le fsili ranga long tolu o ila tō umayanga vae le taliena o le nei Sauniga Paia. Mea mua mua e whamanino mwhailo atuai e le mawhai o na talia ina se tangata e le i tali tonu i le atua le Sauniga lea. Se tangata e le i whaatua mua mua ia Yesu e saa. E le mawhai, le winga o le prerequisite mua lea pe o tato tanoa fo le prerequisite lea o le Sauniga lea o le baptisonga le vai. E le mawhai ngā au tangata baptiso se ilua ngawa mua whaatua i le tua. E whapena fo i la winga o le winga po se langona fo i lea o lo tau mwhai atua i le Sauniga lea. E le mawhai e tangata i le i tali tonu i a Yesu, pe le i whaatua fo i a Yesu, ona talia ina le Sauniga lea. Langa e lato te le malam nama iai, pe on tau mwhai atua le nganga whaftai lea, o le nganga whaftai lea o le tangata e malama lei, langa le mea ngai whafkai i le kangata lea. Lea whafkai langa lewa malama lei o Yesu lewa maliu e whai masui mo i tatou. Ai a whai lai ke le Ekalesia inga le tūlanga lea, ai meise le tatu lea o onga lea po le tala leo Yesu Keriso o ia o le ala le upumoni ma le ola e le ai sisi ma whaina aluatu le tama a whai te le i tali tonu iai e te le i whaatua iai Yesu e le tatau ia te oe ona e talia inga le Sauniga lea. You know, it's straightforward. You need to know what you're doing. You don't take this communion service blindly. You need to understand the atonement of Jesus Christ. That was one of our lessons. If you want, you can go back and look at it. But again, we need to understand. That's why we give thanks. You don't just give thanks for no reason. You give thanks because you understand what you're partaking in. You understand what you're holding in your hand, the elements. You understand the significance. So again, it is a big no-no for an unbeliever to participate in this service. Now, for those of you who are in the faith, Paul says these words to examine yourself. E tātou umala o lo iei le whātua ma tantonu ia Yesu e ai le tala lea po le whautuanga le apostolo Paulo. Le whamei mua moko ni tos fultasi loas fulfitu. Whamei o le nei, ai se ai le nei a reto pe inu i le ipo a le alii ma le whaa le tatau e no fosala o ia le tino ma le toto a le alii. Ai whamei lo le whai upo e loas ful malvalu, ia su e ifo le tangata ia te ia. O whaalongo iei. O le whautuanga ngā la apostolo Paulo, langa le whamei le whai upo e loas ful malfitu, ai whaaletau e no fosala tangata lei le tino ma le toto Yesu Keriso. E tau mai e il tā ua. Tau mai e ia le mea tupu tangata e ai whaaletau. Ai le la whamei apostolo Paulo, ia su e ifo le tangata ia te ia. Le unga e tau mai e iei le tāpenanga. Awole avea ma le masanginga e whapela ia, o sau fo. Le la o sau langa o Sauniga masangi e iska ngaka e lelo loko e whako alo loko o Sauniga o whamankunga. Langa la e whapea o Sauniga e sauai e koe kau whamamai o ngang sala, no. E leo se mea, leo se mafu anga i ngwaile e whai ele Sauniga lea. E le whapea o le Sauniga ngā e ke sau e whamamai o ilu mo le atua. Le ai o le Sauniga lea e kilia lawela o ngā Yesu e whai ma whamantunga i a te ia. Al tangata ia e talia ina mea leo tangata whātua mua e tatau i a te ia o na sala mo. Le winga la ai le i o le taime sau e talia i Sauniga le e tatau o na sala mo. A whai ele i sala mo o e mai anga sala e le tatau la i a te o e mawala o e le tala le apostola Paulo o e ingu me e ai wha le tatau. Langa ngai ke e hui lawe te whaatua ai ke le i sala mo mai o anga sala. You haven't repented. You know, some of us, we look at coming to take communion, and some of us, unfortunately, I'm just going to be straightforward, we only come to service on Sunday when it's Communion Sunday because we feel like this is a service that is going to cleanse us and allow us to live for another 3 weeks before the next communion service. It doesn't work that way. Communion service, the reason why we practice this service is because we need to remember. That's what Jesus teaches. Remember what he's done for me and for you. But when we talk about repentance, you should have been repentant the first time you were saved. You know, if you are in the faith and you still are unrepented, I want to encourage you, you should also examine yourself.
When it comes to this service, be careful. 1 Corinthians 11, 27, 28. Therefore, whoever eats this bread and drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the blood and the body and the blood of the Lord. Did you hear that? It says, if in an unworthy manner. The question is, what is an unworthy manner? Now, we know within this context, Paul is talking about the church in Corinth and how they dishonored the way that they participated in the Lord's Suppers. Some of the wealthy and the better off were coming with food for themselves, and then some were feasting and even becoming drunk from the wine that they were, using for this service. And others were not even showing love for the poor. They would leave going hungry, or didn't even get a chance to participate in this. It's horrible. But when we pull out the principle here and we ask, what is an unworthy manner for us today? I would say this: someone who's in the faith but is still living in sin. If you are someone who is in the faith and still living in sin, I want to encourage you and challenge you, examine yourself. Because anyone who partakes of this should already be in a path of repentance. Now, I'm not talking about being perfect. Please hear me clearly. Because we know that the Bible says we're not perfect, as long as we are striving to do better. But I'm talking about a person who understands, who willingly rejects the faith, who says he trusts Jesus, but willingly disobeys, who understands what he's doing and being an unrepentant believer. I want to encourage you today, and I want to challenge you. Anytime we come to this service, examine yourself, because you may fall under that category of taking this service in an unworthy manner. O lelo tal no e ingu ma ai fa le tatau ia su a oi o le ale mafuanga o le ase famtalanga I le tulanga leo o le ale wingo le ingu ma le ai fa le tatau o le fa le tatau o le tangata le a o mai ata to ai pe ata to no langa ata to le I le context o tusi le coronito o le vaenga le fai toita to isi fai upona I lunga atu o lea o lo ha ia atu e l'apostola Paula ia le Ekalesia coronito langa walato ua avea le Sauniga lea Sauniga Paia lea o le whamantunga ma mea ua manatu whaatau wa aitangata ia ua lato whaia fo ini winga I le tatau le tato wa ai famei o lato ia mau oa lato le o lo tele ia lato mea famei wa ai fa le tau ma fau lato ia lato o istangata le ai fale ai o mai famei o nga ia I waina ia le fa o nga fa Sauniga lea e o foi lai tangata mativa famei wa lato le ang fa le ang o tangata mativa e o nei tangata e le I mau se ava noa e participate ai le Talisuaga e famei o fa mativa fi ai mea uma fa penga o tu lai mai I le la o Sauniga apostola e o ai le Ekalesia vava ai fa le langa ai vava ai o le kilia I le momo coronito na sultasi lua suluiva tolu sulfamei awa o le ai mainu fa le tau ua ai o ia mainu I lona lava whaasala ina ua le whaauta o ia I le tino o le alii le ngata le whamei ai o le mea lea ua mamai ai mawai ai nisio o tau e toa tele ma nisio toa tele ua lātou mamoe o lātou mamoe ua whioti ai ai sia langa ua ai wha le tatau ua lātou le whaaloalo le mea le langa aune ngalo ia te o mea ia representinga le tongi ola Yesu a tātou manatu tau whaala iai ma tātou whaatala lea I fo I le mea lea tu sa lewa tātou whapea ua whaalea ngā ina e tātou le maliwa Yesu e sāla ia e tātou mea la le whamei lona apostola Paulo ia o tō manatu su e ifo o tō ia te o tō langa au mai la I ona po nei o le ase ata o se tangata po le fōlinga o tangata e ai mainu whaale tatau o le tangata le whamei whaatua ia Yesu a o lo o ola pe le angasala tangata e le salamo moni luma o le atu o te fia whamalosi ia te oe a whai o oe tangata le e te sau e whamei te whaatua ia Yesu a e le o salamo oe o lo e ola pe le angasala Yesu e su e oe ia te oe ne I ingu oe ne I whaasalaina oe I le toto ma le tino o Yesu Keriso langa leo se mea ulai seis e leo se mea ulai tato su e oe ia te oe ia tato manatu e tā ua te le Sauniga nei mea lana o te whamalosi lang peon tangwai e o istangata fto alolotu al Sauniga o le whamantunga ma lato manatu o lava le mea le whamamaia o se a kua fo lisi whawai aso koe whailis whamankunga o koe sau fo li koe whamma le e le whapengal whainga e le whapengal whainga o le winga ma le mafu anga Sauniga ia tātou whaia ma le whaalualo ma le nganga whaaftai e whamanatu ai le tongi ola a Yesu na whaia mo oe maha
We must not dishonor the Holy Communion. We must look at that because this is the effects of it. This is what the Corinth church was doing. And in 1 Corinthians 11:29-30 it says, "For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason," it says, "many of you are weak and sick, and some of you have even fallen asleep." In a sense, some of you have died because you have partaken in an unworthy manner. Ia tatou whaitete iai. Ia tatou whaitete I nei fo I tūlanga. Ia tatou mana tūnatu to ai. O le isi mea lea, I know I said 4. There's actually 5 principles, sorry. Number 4, and we'll quickly wrap it up. Number 4 here is the idea here of known as fencing the table. O le pui puinga o le lau ai. Lea tatou te vava ai e o le isi lea mea tahua lava. Not living in faith, not being repentive, not being obedient to the word of God. This is a responsibility of every minister. Anybody who is administering this service needs to make sure that they have a responsibility to protect the table, to make sure that it's not just for anybody, but it's for people who are have faith, who are repentive. And again, it's not for perfect people. Only I would say, if I built tangata wa atotoa, tangata wa paia lang le moni la kilia la upo le tua, le ai sisi atotoa. Al mele tam faya tuai, pui pui tangata ia, la o mai feme fa atotoa Yesu, la fo imala malam, o la o la lang sala, lunga la faya lang sala la toilo, la ilo le al me la fai. Ai o le upu leo tangata o le e ai ma sasi e te me pa uai le ai la. E te tau mo I tātou langa le loftu no le tua kawaina tātou. Ai leo lo tala no tangata le e malam lama le lato me se la fai. Ai o mai, ai ma feinu I le Sauniga nei. O ngala le famila apostola Paulo, I e fai tete iai. Iai se pui puinga I le mea lea. Ia ma le mea muli lea o se vainga I le nei Sauniga, the outlook of this ordinance. The outlook of this ordinance here. First, three ways, right? There's the past, there's the present, and there's the future. First, we look back. We look back with gratitude to what Jesus and his death, to what Jesus has done and his death on the cross. So we look back. We look back because we know that Jesus already completed the task. When he died on the cross, he said, "It is finished." So in other words, we look back and we remember what Jesus has done. The second view of in the present, we look at the present with the community that we serve together. Anytime we take the community or the communion, we're not doing it by ourselves. We do it as a community. I really discourage people who think that they could just take communion by themselves. When you look at this, Jesus wasn't doing this by himself. He held this service with his disciples. And again, it's a service that's to be done in community to remind us that anytime we look around you, that it's not just you, it's the body of believers. Yes, we're all imperfect. Yes, we have our issues. Yes, we're all striving and we're doing our best. But don't forget, you're not alone. That when you partake in this, not only do you have your local church, but remember the church at large. All around the world, anytime people are partaking, those are our brothers, those are our sisters, that when we take this, it's a reminder in the present, you are not alone. Not only our body of believers are with us, but even Jesus Christ promised to always be with us. So lisi leva ainga I ona po nei, tātou vava ai le Ekalesia. Me se lava I ona po nei, awane ngalo I tātou, e lena o tātou le whaia le ngaruinga le atua. Me alana a whaia le Talisuaga le Sauniga le Talisuaga le li. O te le whamalosia le aru le tangata e whaia nga o ia. Langa leo se mea ngā po se atanana po se whaatusantu mai tuspai ai vava ai le Sauniga lea ina o whaatuina Yesu o lo whai le Sauniga lea Yesu maona au so. Ta mea I o le mea whai whaatasi. Mea lana a whai whamantunga e tātou te o mai whaatasi e whamanatu le tongiola Yesu. E whamanatu mai fo e tātou e lena o tātou ngā ruenga. Leo lo to tele o le tele yo la ainga le atua le ngate tonu le Ekalesia au Ekalesia fio lo salau le nei langi o le tele yo la ainga le atua. Fa manatu ia te oe mau o lo ia tātou so au auna. O lo ia tātou ainga lotu
o lo tātou ngā lulu e whaatasi, tātou tingaina whaatasi, tātou mana tua whaatasi, le maliu na whaia mo Yesu, le maliu na whaia Yesu mo. Mana mea muli, we look forward. We look into the future. What are we looking to in the future? In the day when Jesus will return and take his church home. 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, it says, you proclaim the Lord's death till he comes. Do you see that? Right in there, it says, till he comes. In other words, Jesus himself here is saying, look, you're proclaiming death till he comes. Paul is saying, till he comes, meaning we are to do this. Ole alkei mea umai sau ile whamanatuina Sauniga lea, ole tai mea fiu mai Yesu. Leise mea la koe whailwha mankunga langa, leo whaakasi kako mai Yesu. Le manino I le mimo moko nito sultasi luas fulhono, a wawa so umato te aia I le nei a reto ma feinu I le nei ipu. Tau te whailoa atu ai le maliu o le ali se ia fio mai oia. Manino lava e ai le taimi to a fiu mai Yesu. So lisi vava ainga le o le tatou vava ai le luma nai ma le wha moe e ai le aso e to a fiu mai Yesu ke riso e to ave lona Ekalesia. Me mela nei wha malo se to ai ate oi. I vava ainga I e to tatou te pai tuo e vava ai I le sacrifice na whai Yesu mo oi ma. I ona po nei le aso nei tatou te vava ai le aso tatou vava ai le tino ke riso. Ekalesia. Mana tunatu ia o te le o la ainga o le tua. Le fu o lo whaatasi Yesu mai tātou. Le ngata lea o se vava ainga le luma nai. Tātou te vava ai ma le wha moe e iai le aso. O saunia Yesu ke riso. E to e fio mai o saunia le tama. To e fio mai Yesu ke riso. E avelana Ekalesia. Le lana one ngalo ia te oi. Le fu la tātou sauni fu il tātou sauni. Ngol whamantunga le aso sane. Yesu ia lova ai. Ia e su e fu oi ia te oi. Ia ta pena. Ta pena lo nganga sa hauni. Ia ta lia le whamantunga. Ia. O tātou le whai unga tātou Sauniga, o le tātou ontus Paia. Tātou le sona nei aso. Ia ta tonu o ngā pia mo I tātou. Ia au hafo le tātou sawalinga whale nganga. Ia whamanuia tele le atua. I tātou Ekalesia. Ia I mei se fo inisi o lo mai mua mai. I tātou usasiasi. Ia nga le atu le atua. Ia o ngā upo le atua. Malosia I le whatuatua. Ia me se fo I le tātou au nanga I le atua. Ia whamanuia tele le atua. Ia o tō malava. Ia tātou toi whenua I fo I le aso lulu. I le taimi lava leo le ono le afiafi. Ia wa tātou tuspa. Ia whamanuia le atua. God bless you. This brings us to the end of our discussion of this holy service. And our prayers is that it will really help you understand the importance of why we do this. And also not to take lightly. And anytime you do this, you are to do it in reverence. Do it with a heart that is full of thanksgiving. And just remember what God has done for you and for me. Well, we pray that God will bless all of you. Thank you so much for tuning in, joining in. Those of you who are visiting, we hope that you are blessed by the word of God. And we pray that God will use this word to equip you, empower you, and encourage you for the journey that is ahead. This brings us to the end of our Bible study. And like we end all of our Bible studies, may the Lord bless you. May the Lord be with you. May his peace and grace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen and amen. God bless you guys. We love you. We'll see you guys next week.